Meghalaya Indigenous Peoples Front MIPF nekasngi kum kadak banekit lam ya kakia kashan kalalit banno senyang ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital dakit yar kum kadak banya don bentalang banya khun ya kanika khlam ya kini kitiar la IT je kinong penya ja kanika jaka sumar da working president u bakit boklang lengdo ha kajinga don lang u general secretary u don bok khongsit Nagaliang kinong penyat kanika jaka sumar kilapan pau ya kajing sngungu ya kaseng kabala kloy banno senyang sya kanika hospital. Kani kajing ajing ya rap ikinong pang hapo kanika jaka sumar kanong kajing perku kamtam hakum kanika por badan kanika jing kangdam. Manila ka ben ni na bang pa robot hospital pada IMS dan minta dan ADP seperti ini ada bang ni tidak pakai jenis snow kalau snow buramnya ini kaseng dong Meghalaya Indigenous Peoples Front balawan ais yang bahang ini na banta kinang pang naging gijindi at ini skamba kani itong wan ay itong ki kanyarap itinang pang an albori ki kum anong ngajing ko ba sila kan ya ini gijindi kumakan ni ko ko man pa ko barap pang naging ba teng situation na dati like wanwat at jingbang gijindi ko lang kanjin jar ba lockdown ni gijingwan jong si ni ko lang gijing hantoy ba ngira ba gijing sngomo at sngoburam niti ba ublay nang edan ng kat yaki hakano kano kabanta kaba ki na ba ki bentray kam nakabanta ba nyarap ki brio nang itir ko yaki kum kasenghi baro ko ublay sig